Ngonyaka odlule ngidecide ukufunda amanye ama-languages. So ngifisa ukushare nje ukuthi yini engimotivate-ile ukuthi ngiqale lokho nokushera-ke ama-tips for abantu abafisa ukufunda iy'limi zangaphandle. Into eyangimotivate-a ukubuka imuvi okuthiwa uLuca. As much as ibikhuluma ngesiNgisi but bebede bethi thasi amagama esi-Italian and ngathola lumnandi lolu limi lolu but ngingali-understand. Yabo, so ngaba nalolu gqozi nje ukuthi ake ngilifunde. So ngayithola kanjalo-ke sengikuDuolingo. UDuolingo i-app yokufunda ama-languages, ukwazi ukufunda noma yiphi language yakhona wala eSouth Africa, khona nawaphesheya kwey'lwandle. Uma sengingenele kuleya app, ngibuka nje abantu abakhona, ngathola ukuthi abanye abantu benza ama-languages angaphezu kwa-5, abanye ama-languages angaphezu kwa-10. So nami ngiyangena njalo-ke leyo culture ngagcina ngenza ama-languages awu-7. Ngawakhetha nje based on izinto engike ngiyibuke online nezinto engicabanga ukuthi mhlawumbe ngingaba interested kuzona in future, angazi yabo. So kwenzeka one day ngiku-YouTube cause lento lesengingenile kuyona like ngi-interested, ngifuna uyifunda nje lokhu ku-serious. So omunye ubhuti waseJapan athi ufuna ukureview-a uDuolingo, ufuna ukubona ukuthi i-language yabo uyifundisa ngokuyikhoni, accurately yini yabo. So enzeke and kube ney'khathi ey'ningi la khona athi into ethile ngiya-understand-a but asisho kanje thina mesikhuluma. Lokho-ke kwashintsha izinto ey'ningi cause phela ngeke ngifunde into engingayithembi. And one of izinto le app engayiconsider-ishi ukuthi amanye ama-languages, not wonke, amanye a-right, ukuthi i-language ne-language inendlela okukhulunywa ngayo, yabo. Uthole ukuthi bazofundisa igama lento but bengasho ukuthi ulisho ngale ndlela or line-meaning ehlukile depending ngokutheni ulisho kanjani, yabo. For example, igama elithi uyeza. Uma ngithi uyeza, ngisho ukuthi uyeza. But mengithi uyeza, yabo, isihlukile i-meaning sengikhuluma ngomunye umuntu. So whichever abakwenzayo kwenza ukuthi iminingi yalelo gama ishintshe. Ngokubuka leyo mdanti-ke ngathi ngikhethe ilanguage eyi-1 engizokwazi ukufokhasa kuyona, ngibuke zonke lezi zinto lezi. So ngagcina ngikhethe isiJapani ngesizathu sokuthi ngibuka kakhulu i-anime njengama-Dragon Ball Z, My Hero Academia, labo popayi bakhona bathanda ukulwa too much, yabo. Ukuthola ukuthi sometimes ubuka isizini iyashisa isizini yakhona and uthola ama-episode awu-5 alandelana ekhuluma isiJapani and wesiphathi mhlawumbe awanawo ama-subtitles. So izinto ey'balulekile-ke engiy'fundile ngokufunda ilanguage entsha ukuthi obviously phela 1 kuzoba khona amabhuku okwazi ukufunda kuwo, ufunde ilanguage. For example, eJapani bane-Genki series okwazi ukufunda kuyona ama-basic words, yabo. Ney'nhlamvu zakhona ukuthi ukubhala kanjani, ukuthi ukubhala kanjani, into ekanjalo. But abantu abafokhasa kuleyo nto kuphela uthola ukuthi later on bayezwa ukuthi kuthiwani because bayifundile lento phansi but abakwazi ukuphendula ngoba bebepractice-a ukubhala nokufunda but not ukukhuluma. And okunye futhi uthola ukuthi noma bezama ukukhuluma but into abayisho ngendlela, so bese iya-confuse umuntu okhuluma naye. For example, umuntu ozofika kuwena ethi ukhuluma isiZulu ethi, mina khandela wena lo friji unamalini. Uyasizwa isiZulu, uyezwa ukuthi uya-understand-a into ayishoyo kodwa my friend lo, noma ngathiwani my friend lo, yabo, izinto ey'kanjalo. So kuba naleyo weird thing nje ukuthi amagama wakreme ngeyakho i-understand ukuthi ashiwo kanje kanti awashiwo kanjalo, yabo, but into oyishoyo iyayenza sense kancane. So kuyasiza kuma uqala enye ilanguage ukuthi uspende nesikhathi ulalele mhlawumbe ama-podcast ngaleyo language or ubukela ama-movie or whatever uzoyi-enjoya but engaleyo language. Even kuthiwa uyizwa but kuyakujwayeza ukuthi okay, labantu bakhuluma kanje, into ethile bayisho kanje. Kutraineke nendlebe yakho ukuthi even kuthiwa sebekhuluma fast but ngoba uhlezi ulalela so kulula ukuthi ibambe mashinyane. And okunye-ke abaka-advise ngakho ukuthi nokukhuluma uqale early. As much as ungakawazi amagama amaningi but lokho kubhidilisha kwenza ukuthi usheshe ukwazi ukujwayela ukukhuluma. Into engakusiza lapho khona i-app ebizwa ngo-Hello Talk. I-app nje okwazi ukungena kuyona uconnect nabantu around the world. Bonke vele bazofunda ama-languages ahlukahlukene. So uyakwazi ukufika khona usearch ilanguage yakho, uconnect nabo, uzama ukuxoxa nabo. Sengike ngakuzama kancane but kuya-challenge but yeah. Then-ke ziningi-ke ezinye iy'ndlela ongayisebenzisa ey'fana nokudownload u-Anki Deck, usungayisetshela-ke ukuthi leyo nokunye-ke. And uma ngiba honest angigcinanga nje ngokuyifundela ukubuka opopayi kuphela, futhi lokho kube yinto yokugcina cause ko-YouTube, Facebook, Instagram bengifollow abantu abafundisa le language.
So as a result i-social media igcina ingisuggest-ela i-content yakhona and yangimangaza indlela abaphila ngayo, indlela imiphakathi yakhona ebambisene ngayo, indlela abahloniphana ngayo. Awudingi any respect, like umuntu uyahlonishwa yonke nje leyo nto leyo. So nga-interested kakhulu kukhona nabantu bakhona. So namanje ngisaqhubeka ngisayifunda ku-tough khona because angi-consistent ngenxa yesipani, but akhona lawo mavidiyo asekedlala efonini ngasibuka iskrini but ngi-understand ukuthi kuthiwani. Lezo zinto nje ey'ncane and hopefully one day umuntu uyogcina fluent and evakashe eJapani ekhuluma ilanguage yakhona. I'm hoping for the best. Yeah. Ngiyabonga if ubuke kwaze kwala, ngicela ufollowe, ulike or usubscribe. Danko.